Shubor nakaslem jong unongsan hima. What up kilo? What up kilo? What up kilo? What up kilo? Kipat ba anong rep jong athan nong kasen Eastern West Khasi Hills kilamat ya jing sha ot kilo ye ki marep ki jong ki kum biscuit bat ki we haba ki die ki halor kani ka benta lani ka jing o jing nam ju ki pat ba nong rep biscuit a athan nong kasen ha ka sining kong katayo ka Hills Farmers Union West Khasi Hills District klayo man ya kando bat penong ka jing lang bat ya ther ban ya tai sani bha halor ka te ka jing e Hakani jing elang na lor kinong rep la don nang ru uba Lauren Yang President HFU North Teo Circle uba Alphon Bert Carson Teo General Secretary HFU Senkmere uba lom lang khars emli General Secretary HFU West Khasi Hills District ulapan pau da kabaong kinong rep kiwan hangni bat ki para nong rep namar ka jing sha ot kilo bat ki kwa bakani kan du no kilayai dawa ya ka sarkar ban shna ya ka an nadu 8000 khat pra Barking at scam kani kaan kan urlang. Hakabin kong itu pai kecing ni kum kinore haba ki ot kilo. Teng ubiskot jengi udan hendu po kilo kin udna sau kilo katlo kalong kecing dunang. Nalor bu marep jengi ulong batador. Nalor katar ukin ot yang kilo lada shubu. Ya ukelo jengi udan ru pau kilo kim ot yang ngitang kilo ru raka shon raka shipau tingka kamut sau pau tingka ngila du lupa lada kim ot kilo kamut sau pau tingka ngila iya ban tebakla kata kalong kajing e kaman kong bangimat ni kum kinong rep kajing kerpat jengi kum kinong rep ni kerpat ba lakum no sarkar kan pundu no ikani kajing ot kilo na nagmuta jengi kinong rep namar kalau sipun ke kajing dunong nabta jengi kinong rep haba ki ot ikini ki kilo jengi marep ki jengi Satanya mentah lu kajing jur bah ot kilo na pangirap yo suro kaju yo biskot ro kaju siap tosor kaju na don ka rubah insya ban ot yo sisa kajing ot kilo ka sarkar kala menyarap yang ini kaya jenis kajing insya pendu na kajing ot kilo misal kemen buat misal tenat ya kata kajing le sistem menyarap ka bor sarkar Nak kena kapor bumtan nak kalian jungi kum kaseng nong rep ka Hill Farmer Union West Khasi Hills District hagi jing ron dekat berkinong elam jungi na seng kemi te ngilayo ban wan hagi ka sinong hang nong kasen lengba ka jing kenduk ka jungi halor ka jing ot jinam jongki parado prasnam ka jungi paranong rep ka jungi hang ka dong ka than ka jungi hang ni ibadan na like se mokoton bertum ter ibadan hang ni irian nong kasen kajing ut ke jongki halo kajing syak ot kilo jongki marep kamtam ya biskot ke baki lamat hagini kis pausnam ki bala de barok tingi syu ai nuk sale khamman chwa lada ki wan kit ki brew ki nong khai ki wan kit shispa trok lani shispa pick up u biskot ngut ba shipau pick up ula de jongki nong khai ki mu ki lai nong tang nak baki ot kilo te ganuk sa hagini ki por bam ta ki nong rep ke jongi ki ong baki wan kit ya biskot Shubu udon 30 kilo sejrong kilo ot 100 kilo. Kata kada kejing ong jong kejing etu jong kinau rek jong ni. Te kejing kuah ke jong ni kalong ba ni kuah ban lum ni kinau rek jong ni keleng di badan aku West Khasi Hills District di badan dua parti jaka kemud ba ngin dawa nak sarkar hagaju kasur ba ngin kelek no kejing ya nong jong inong khayi ru ngite ba kilayo nong kiwan thet nangi shipho tangka gila le di khat atangka Tiba lagi nang apa di gajing yo nong gajing ot kilo. Kata kada gajing keli gajing iki nong rep. Tingi kwa akan ke por bonta baki bagasur jong iki nong rep kolom. Baki nong khayi kin yo nong tang dak baki ya di pateng la pateng rei kin sange no gajing ot kilo ngi kepada sarkar bahkan yarap yangi bahkan kersan yangi bahkan gajing ot kilo kanduk kandam no.